dengan pandangan sebagai penari Siga gusim sama kafe lam tanah jilo masika tapi yang Allah dengan bangsa jika selesai dinali kafe yang Allah dengan bangsa jika selesai dinali Nabi Yung pegundrang tanda prang si kafe Patujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi Prang kadar bamasanya Nanayuk prang dia Yahudi tapi duki menghimpau dan digaji kekong Nabi
hijrah Nabi Perang pada masanya menuju kafir Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji ke masjid hukum Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji ke masjid hukum Nabi Allah kafir kaji pergarung Nabi hanya terpilih Nabi sujud Tuhan bekalan mana ilahi Allah Nabi lagi Tuhan pemenang datang kafir dengan Nabi berjenda dengan pedang sakti Allah Nabi kenyupai gendai tanda perang si kafir Allah baru 7 Ramadan Tuhan dan hijrah Nabi Allah baru 7 Ramadan Tuhan dan hijrah Nabi Perang pada masanya menuju kafir Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji ke masjid hukum Nabi Nabi, assalamu alayka sayyidal anbiya'i, assalamu alayka asyrafal asfiya'i, assalamu alayka sayyidal anbiya'i, assalamu alayka asyrafal asfiya'i, assalamu alayka ya kafar wa nasara, assalamu alayka ya husnal jabara, assalamu alayka ya kafar wa nasara, assalamu alayka ya husnal jabara, assalamu alayka sayyidal anbiya'i, assalamu alayka asyrafal asfiya'i, assalamu alayka sayyidal anbiya'i, assalamu alayka asyrafal asfiya'i, assalamu alayka ya jabira qurbi, assalamu alayka ya khairal anami, assalamu alayka ya jabira qurbi, assalamu alayka ya khairal anami, assalamu alayka sayyidal anbiya'i, assalamu alayka asyrafal asfiya'i, assalamu alayka sayyidal anbiya'i, assalamu alayka kaji perintah syariat Nabi saya Nabi kaji perwaya dalam sembahyang ada bersalli syariat Nabi kaji perwaya Gajah berbadi wau kampung Waya tulengan kodi tetap Gajah berbadi wau kampung Waya tulengan kodi tetap Ya dukati tipe oleh burung Bertesi aku ada kepada Ya dukati tipe oleh burung Bertesi aku ada kepada Allah Ya Muhammadun Ya sayang Allah Ya Muhammadun Bahagia dan Husaini berurang yang bersabar tenaga Quran kita berhada kita mengampun kita dalam asal sagong ibuna berujar badan keselamatan hangus berhada berkabul ibadah umat yang tenang kami ayat hangus pacaran bersama tanda mahabayya 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 nurul aini mahabayya 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 nurul aini mahabayya 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 dan Husaini mahabayya 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 dan Husaini kamu yang dari jiwa kena kacau kamu beralangkan yang kena Allah kamu pegang undangan tempurungan si di pantai kamu lahir di sinan daerah mau kejulah hingga modal sanggar muda dan selalu dari tiga saya ke Rasulullah ya
Bimbu umat Allah Maulana wa Habibie Ya Sayyidi Ya Muhammad Allah Sayyidina Nabi Sambung kembali Tadan Sia jamala Sayyidina Nabi Sambung kembali Tadan Sia jamala sayang Nabi Muhammad